Ciril, ko si ti prvič pristal v Ameriki, na kaj si najprej pomislil? Vse veš, ne? Na burgerje. Hrana. Kaj pa ti? Jaz sem pa pomislil na široke gume, pa rore. A tako ka tale? Točno tako. Burger bo, bencinski. Za dober burger je najprej treba kruh pripraviti. Kristalko je treba narezati. Pa meso je tudi treba nagvercati. Pardon, začiniti. Gremo! Pa valjda veš, ne, kje smo kruh pogreli. Sem slanince tudi treba malo na dim obesiti, ne? Pa premislil sem se, cheeseburger bo. Naslednji korak, meso speš. Stari, pa skoraj smo na omaku pozabili, bencinski burger je valjda treba dobro podmazati. Pa ga malo, a? Prvi burger avtomobilski. A je, po mojem je, ne? Dej, nisi nož za brez veze prinesel? Dej, zrihti. Bo probala, ne? Kako hrusta. Dej bo malo bolj pazljiv, no. Ne, dobro, veš dobro. A si zihar? A mi nov noč? Malo je pa silika iz gume. Če tega ne poješ, ne boš 2 dni lačen. Ne, malo je šmerast, ne? Pa šutarna kamaro. A ne? Luh, doma čez catering per formuli, ali pa tu? Ne, NASCAR. NASCAR. Kje je kamera? Chevrolet. Dubo catering delo pri NASCARu, atmosferci. Sam rabimo pa za cel val v Daytoni rabimo 3 dni, da spečemo, no. Stari, skuhala sva z bombnikom. Veš, kaj ti moram pa povedati? Ko sem v špegu tale avto pogledal, ne. Tu se ti zdi, da je gepard, čita pa še lev za tabo tečejo. Res. Gepard pa čita ena nista žival. A ja, ista. Kaj če bi ti v džungli srečal leva pa še lajena, a? Ali bi bilo štala?